Anto arume kuma kiri ntura cio inyanya cia mikumbune muthenya jwa narwa ni bekite gikaro kwaraniria buria bagakaria na gukiria ntura iu ireri wodi-ini nkwene. Kiri gikaro giki akari baugite ati bakagwatanira na chibu wao gutigira ati ni bakurikithia watho bwa thirikari bwa gutigira aritwa bonthe ba grade 7 na form 1 bagutonya skuru na nkuruki gutigira bakuthiria nchobi cia ibango nturene. Mwandiki wetu Watoto Mutugi Kare na ukarigikaro giki atutumia ripoti ije. Akuruba location ya mikumbune riri na ntura inyanya ni bekite ikaro kwariria witi na mbere bwa ntura ciao batongiritwe ni cibo munene wa location iu Joel Kirima bakiuga nandi ni bonete beta na mbere ukira no kantura iji kaura buru nandi bakiuga ibarungami mwanyene kende turare urigita na mbere na kia mbere kiria baugite bagategera ni kithomo bakiuga bagatigera guti mwana uri mature ni atachoka skuru na kinyana bara batagwatire ngirindi cia gweta university kiri kigero ya KCSE bagatigira na baune bagweta skuru ciote no bundi tugwitikaniria mantu ye kithomo nturene cietu ati tugwatanire na thirikari ya Kenya kenda ana bonthe turienda 100% ati gutuika mwana nontu atona ngirindi ira cia gweta university ateta kuthithia kosi tukuga tugaikiana beto kuthithia kosi uti mwana ukethira akioneka ari nja ya muntu utengo gya kurita abati kwira skulu yeu tukaya twina discipline kari muno kiabiri kiria kuruba babetikanirite bakarawana nakio maturene jao ni ndawa cia mbugita bakiuga bakagwatana na cibo wao kuthiria ndawa iu buru na kinya bakiuga ni bakwenda na mbacira bwinyiwe nturene ciao ukeja utaga muno kinya kiendi kietu kia mikumbune kina mbao bafote kinya kanisa ite kinya jacio atwito kwenda mbasi minima cia mikumbune nontu anto bakunda rukiri nchobi na bangi ikwara mpanti ntureje buru ciendwa kila mahali tiana beto bakwendia bangi ngari cionthe iri ikureta nchobi ndene rugomo atwa mathaa 24 ngari ire koneka kaire rugomo iretete nchobi ngari umwenete mucokera na ngari wa tugakia turame ba mikumbune temba rume na muthia ta kurubanywa na betikaniria na kau kamwe boba karungama mwanyene ta kurona baite ngugira mukuru athiri na kethira tu betikaniria mukuru rogatera gakanukua watweka mukuru yo kinyerwa manto manya kuthuka ndene compound ina ate kuigua mukuru tukamuyukia atua ina ana bakauma uti mwekuru ureta mwana nyethere itwandaira toka mwekuru na mwana uti mwana onto wa mwekuru wakacobu icia ingirwe nontu aromenya cico ira cienja marinya cincu ciaune kangire ire ringwe kaya iritagwo igakombara nontu arome kwaria uma responsibility ciurite kankwenda kuga batwe twauga uju ntomurume tukagwatate gwita ngugi yawe orume menya bara bainu ibautwira nteregeta ukethua mweri yo koito me antomurume atenjeriko na irobo karume bokauga gwako igokweje ukare akweje wanu umire wale agokaria gugageta atia arume bogwetekeria tokaria nja cietu ndina wirigiro ndina support ya antu arume baba mantu ja ujonde twaria mantu ja kithomo mantu ja security mantu ja kwirandikiti illicit bills na retigere na drugs yageta mbere kuma mikumbune wa ndini ya nkwene gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera ntito cia wero wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare.